She has the one who leaves you out when you're down kind of woman, the always hitting heavy love and warm kind of woman, the one you broke my heart when you left the whole of the thing, the one who read the people you were visiting the king. She never gave up, but she can never. Mnqobi Madlala Talking endaweni yaseBhek. And then kwamanje ngihlala eCape Town. Umsebenzi wami engiyenzayo ngenza ilentuzane poetry okanye ngithi inkondlo ngizenza ngesizulu. Uma nimfice feed nimvuse nimbuze ukuthi ungane ngishiyile inhlakanipho namasoft engangiphile nimbuze ukuthi ungane feed eshiye lo mhlaba ungibhekile ingqonambe ngathi ngidibane naso ngithi sihlangabezene nazo kwesi sikhathi mhlambe like okay ngathi ngiseqala ukwenza ukubhala ngangibhala nje ngibhala ukuthi inkondlo ngiyasithanda ukuthi kumnandi yabo uma ngiqala perform esikolweni before mhlambe endaweni nje perform esibhakile but as ngikhula ngangena kwi-commercial side yayo ilentuzane ipoetry lapho uma ngena kwi-commercial side kwi-poetry ziningi into edibana nazo like mhlawumbe sisikhathi abantu bangabhadali imali yakho bona mhlawumbe ukubhadala imali yakubhadali into kathi uyakubiza ukuthi uzoperform igama exposure okungenza sense. Uma nginecala kungani singaxoxanga sixolelane kunokuthi ahambe engavalelisanga mina nodade engasikhulisanga ungani eshiya imali ngamshadanga isibongo sami ngangiphanga angithi wathi ngizoba inkosana yale ekhaya pho ifa lami kungani ngangishiyelanga uma nimfice fide nimvuse nimtshela ukuthi ngithenga ngimfuna lapha ehambe khona. Mangabe ngikhula there was a time ngangithanda ukulalela kakhulu hip hop but mangabe ngikhula ekhaya mhlawumbe nokuthi kushoniwe I would write a poem ngalo muntu oshonile baphefumele ekhaya mhlawumbe funeral service yawo ngihamba ngalalela hip hop kakhulu and then ngalalela abantu abafana noZulu Boy yabona ngabe inspired by uZulu Boy like ingoma uZulu Boy khona ingoma uZulu Boy ngithanda kakhulu nomalanga sesingaphansi kwethivi sasa sohamba ngabanye ngempela ngiyazi ekhaya kodwa noma nisayazi kube khona nabanye abaculi abashilo hip hop ngalalela bese bakhona abanye ama-poets ayi-inspiration mhlawumbe ithole ithuba liqala kulentuzane kwi-radio abafana noSibona influence nabanye so uthando le-poetry laqala lapho but uthando le-poetry I believe uthando le-poetry lakhula ke ngaphakathi because ngoba ngisho ukuthi ngaqala ngibhala ekhaya nje ngisibhalela and then there was uZulu Boy so but kwaba khona introduction of two masculine artists babenza ilentuzane lento ethiwa ubuzibonga ngendlela ehlukile yabo kwakungumculo noJesse so bona babezibonga isikhathi eside ne inkathi ngilalele ngafascinatwa indlela abazibonga ngayo so ngaqala ukuthi ngathatha ilentuzane izibongo zikaJesse mangikhumbula izo inkathi ziqala izibongo ngazazi njengoba ngizazi mina so ngazibona ilapho yabona okay so lento ukuthi ngibonga kanye lento ukuthi ngiresearch okanye ngibe yinyosi ngenkathi ngithola i-nomination kwilentuzane yokunomination yokuqala kuba South African Traditional Music Awards waziwa ngama-SATMA experience lapho was so amazing like yona experience yami ngicabanga ukuthi yona engathi i-highlight kwi-career yami bese kuba ezinye-ke but i-main ilentuzane yokuya kuma-SATMA e-Eastern Cape. Uligwala ubantu beyindoda eqotho ngabe wala ukufa ngabe le nkondla ngibhale khona uma kwenzeka nimbone efile nimtshela abe yidlozi elihle kimi so manje ke phambili like ngizama ukuthi ngizinentuzane ngiqinisa indlela zokuxhumana nabo first of all indlela zokuxhumana nabo hence doing this video indlela zokuthi ngibe seduzane nabo enye into futhi like I know ukuthi kuseyisikhathi ngithole after i-project ngayirelease umali futhi efile ukuthi abazohamba kanjena azange ngiphinde ngenze amanye ama-poem ngiwarecord but ngiyathembisa ukuthi ngonyaka ikhona i-poem enze irecorda izaphuma maduzane ukhona umsebenzi ozayo khona ziningi izinto ezizayo into engithengisayo leyo ziningi izinto ezizayo i-growth and everything and thank you for your support and love yethu wonke umuntu ongixhasayo my family like wonke umuntu ongixhasa everyone who's close to wami okwazi ukuthi angipushe bayibona ukuthi ngiyawamkhumbuza ukuthi how great I am ngiyabonga kakhulu. Kau tak pernah masuk ke kamu sekolah ke sekolah lagi, sekolah ke sekolah
Kapila masola mathathu ngeziphunga lokudla kube ngathi ngagomi. Ngeke iphunga lokudla ngani. Ngokusoka nakuthaki. Indaba sasenathatha imishela phansi ngamazi ukuboza la bazoyithi. Sokuba ngizama ngesithe. Ngishasikhathi ngothaki. Kodwa ngiselexi. Okutholisa olela izima kakhulu kufike emasoshaleni ngesokuthi nothi. Ngasala phansi ngakhala ngathi ndiye igama lami nguboni. Ashiya kwaba kusebenza manje khona ukuthi ngikhala ngicela ngifika kuthanga. Kabe bona abantu bekhomenta lezo bazama ukuthi wena ama-trade. Abantu badilike yazibathole unika ngezama ngekabo. Ngasala phansi ngicabanga ngifuna lokuba umkhulu ngibe iphotho okanye ngibe ayibona shala ngoba kuyokusilela ngekabo. Shalom. Manimfice ejifide nimtshela ukuthi ngithenga ngimfuni